Dragi prisutni, po milosti Božjoj čitamo reč Gospodnju iz Djela apostolskih 9. glave, stihove od 17. do 31. za našu večerašnju sluh. Kaže nam Božja reč ovdje ovako: I pođe Ananija i uđe u kuću i metnuvši ruke na njega reče: Savle, brate, Gospod Isus koji ti se javi na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetog. I odmah otpade od očiju njegovih kao krljušt i odmah progleda i ustavši krsti se. I pošto pojede, okrepi se i bi Savle nekoliko dana sa učenicima koji bijahu u Damasku. I odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je on Sin Božji. I svi koji slušahu divljahu se i govorahu: nije li ovo onaj što gonjaše u Jerusalimu, one koji spominjahu ovo ime? I ovdje zato dođe da ih povezane vodi glavarima svešteničkim. A Savle se većma siljaše i zabunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos. A kad se navrši podosta dana, pregovoriše se Jevreji da ga ubiju. Ali Savle dozna njihov dogovor. A oni čuvahu vrata dan i noć da bi ga ubili. A učenici ga uzreše noću i spustiše preko zida u kotarici. A kad dođe Savle u Jerusalim, pogledaše da se pribije uz učenike i svi ga se bojahu jer ne verovahu da je učenik. A Varnava ga uze i dovede ka apostolima i kaza im kako na putu vide Gospoda i kako mu govori i kako u Damasku slobodno propoveda ime Isusovo. I beše s njima i ulazi u Jerusalim, izlazi slobodno propovedaše ime Gospoda Isusa. I govoraše i prepiraše se sa Grcima, a oni gledahu da ga ubiju. A kad razume braća, svedoše ga u Cesariju i otpustiše ga u Tars. A crkve po svojoj Judeji i Galileji i Samariji bijahu na miru i napredovahu, hođahu u strahu Gospodnjem i umnožahu se utjehom Svetoga Duha. Evo, izvolite, naša sestra. Prisutno, znači,kud smo učeli govoriti o apostolu Pavlu i govorili smo o samim njegovim početcima. Odnosno, mi znamo da je on bio čovjek koji je bio progonitelj crkve, tako? I da je išao u Damask da pronađe tamo oni koji su bili od ovoga puta, kako su oni tada govorili. Te kasnije su hrišćani u Antiohiji dobili ime hrišćani, tako. Ali oni koji su vjerovali u Gospoda Isusa Hrista, dakle, tako su se zvali, i on je išao, nije mu bilo dosta što je progonio crkvu u Jerusalimu, nego je, vidjeli smo, otišao je i u Damask. Ali pred ulaskom u Damask Gospod mu se javio i to je bilo nevjerovatno obraćenje koje je on doživio. Nešto vrlo dramatično, nešto, možda u neku ruku i poželjno. I slušali smo mnoga svjedočanstva, jer tako, mnoga svjedočanstva nisu ništa posebno dramatično. Ljudi je doživao neki prosječan život i onda neko im je govorio reči, obratili su se, ali svjedočanstvo ne mora da bude dramatično. Nije dobro kad neko na silu pokušava da dramatizuje to svoje svjedočanstvo ili da počne da priča, ne znam, o nekim dubinama, ne znam kojih greha u kojima je možda živeo. Nekada to nije potrebno. Sve zavisi možda i od okolnosti u kojima se i daje svjedočanstvo. Dakle, kada je on susreo Gospoda Isusa Hrista tu na putu i kada ga je Gospod obasjao tom svjetlošću s neba i srušio ga u prašinu, taj Savle, koji kasnije postaje apostol Pavle, više nikad nije bio onaj isti čovjek. I među ostalog, on čak sebi i ime promenio. Jer Pavle znači mali, Savle znači veliki. On je dobio izgleda ime po prvom caru izraelskom koji se zvao Savle, odnosno Saul. I on jeste bio veliki čovjek, ovako na izgled i lep i naočit, ali vidjeli smo da nije bio baš nešto dobar i da nije baš dobro vodio izgled. Onda je Bog izabrao sebi drugog cara po njegovom srcu. Zanimljivo da je Pavle bio iz tog istog plemena, iz koga je bio taj prvi car Saul, odnosno Savle. Ali to što je, i to i sam apostol Pavle kasnije govori, ono što mi je bilo važno, ono sam se primio za štetu Hrista. On je sam sebi u svojim očima postao mali, shvatajući koliko je nevažno ono šta je on bio ranije.
Sve kaže, držim da su trice, samo da Hrista dobije. I to je ono što je sada bitno. Savle, taj veliki u očima sveta, možda u njegovim sopstvenim očima, postaje mali, ali pred Bogom neko koga će Bog mnogo da upotrebljava, je tako? Dakle, Pavle doživio tu nevjerovatnu promjenu. I zamislite kada je on shvatio da se on borio protiv Boga. Nije on progonio ljude, jeste, ali Gospod Isus kaže, zašto me goniš? On je progonio samog Boga, on je bio bogoborac, borio se protiv Boga i to ga je zaista slomilo. I to je nešto, ubeđen sam u to, nešto što je njega teralo ceo život, da tako revno ide i da propoveda. Shvatajući da je, to jeste ta nada Izraelova, koju se ceo Izrael nadao, a nisu shvatili kada je došao. Nisu shvatili da njihov Mesija treba da postrada. Nego, gledajući samo na slavna obećanja koje postoje u Starom Zavetu, gdje će Mesija vladati, gdje će vladati nad narodima i tako dalje, zanemarili su ovu vrlo važnu drugu stranu, a to je da Hristos je trebao da postrada. I to je Pavle shvatio, to je Pavle sada želeo svima da prenese. Došao je u Damask, vidjeli smo prošli put da je 3 dana nije ni jeo ni pio, izvesni učenik u Damasku, koga je Savle došao da progoni, je dobio viziju od Gospoda da treba da ide tamo i da stavi ruke na njega da bi on progledao, je tako? I prošli put smo vidjeli da se odmah i krstio, tako? Kada je Ananije stavio ruke na njega, kaže da je, ne samo da je progledao, nego je i napunio se, kaže, Duha Svetog. Zapravo, prethodna 3 dana, dok je bio slep, on ništa drugo nije ni radio, nego je bio u molitvi. I već tu, dosta toga, on je dobio mnogo znanja od Gospoda. Mi znamo da on postaje apostol na jedan poseban način. Svi drugi apostoli su već odavno bili u službi. Svi drugi apostoli su išli za Gospodom 3,5 godine. Svi drugi apostoli su također vidjeli Gospoda Isusa Hrista kada je vaskrsao iz mrtvih. Kažem, apostol Pavle postaje apostol zato što je Gospod nakon svoje službe koju je obavio na zemlji ga je izabrao i postavio za to. I zato to je ovdje sada vrlo bitna stvar da dolazi jedan od učenika tu iz Damaska. Verovatno možda je bio u nekom vodstvu crkve, možemo verovatno da pretpostavimo, koji je položio ruke na apostola Pavla i Savle je primio Duha Svetog. Zašto je ovo bitno? Zato što da su došli neko od apostola da ruku položi apostola Pavla, onda bi kasnije ispalo da apostol Pavle nije apostol Pavle, da on nije apostol, da je niži po rangu od drugih apostola, a to nikako nije istina. Bez obzira što on nije sledio Gospoda Isusa Hrista za vreme zemaljskog života, ali Gospod mu ga je apsolutno izjednačio sa ostalim apostolima, tako? I nema sumnje da je on pravi apostol. Zapravo on kad piše svoje poslanice, na primjer Rimljanima 1.1, 1. Korinćanima 1, svaka njegova poslanica počinje sa Pavle apostol ili od Pavla apostola Isusa Hrista, tako? On jeste zaista onaj pravi apostol. I nije trebalo neko drugi njemu da govori ili da mu predaje službu. I to je sad malo čudna stvar, da neko ko je manji po rangu od njega je stavio ruke da bi on progledao i da bi primio Duha Svetoga. A s druge strane, kažem, to dokazuje da on jeste apostol. Jer da su, kažem, došli apostoli, onda bi ispalo da je on imao manji autoritet od njih. Ali to jednostavno nije tako, jer kad pogledamo Galatima, poslanicu, on govori o tome. U Galatima 1. glava 15. do 17. stih. Kaže ovako,
A kad bi ugodno Bogu, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom, da javi sina svojega u meni, da ga evanđeljem objavim među neznabošcima, odmah ne pitah tela ni krvi. I sad ovaj drugi deo je bitan. Kaže, niti iziđoh u Jerusalim ka starijim apostolima od sebe. On kaže, oni jesu stariji jer naravno ranije su pozvani. Ali on nije išao kod njih da ga oni pouče kako će on da propovede evanđelje. Nego je on, kako on ovdje kaže, nego otido, kaže, u Arapsku i opet se, kaže, vratih u Damas. I onda poslije još objašnjava šta se tu dešavalo, to ćemo vidjeti malo kasnije. Drugim rečima, on je objavu primio od samog Gospoda Isusa Hrista. I tu se ne misli samo na taj moment kada je on pao iz sam moment obraćenja. Mi ćemo vidjeti u naredne 3 godine otprilike da Savle je bio poučavan od Gospoda Isusa Hrista. Prosto to je najnormalniji zaključak kada čitamo biblijske tekstove i većina teologa se slaže u tom. Da je to moralo jednostavno biti tako. Ono što je meni ovdje divno, kada gledamo ovdje, kada je Ananija došao i kada je stavio ruke na njega, a on zna ko je on bio, on zna zbog kog razloga je on došao, on kaže, Savle, brate. Savle, brate, Gospod Isus koji ti se javio na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetog. Nije bilo mržnje u njemu. Nije bilo osvete. Evo sad mogu da ti se osvetim, slep si, ne znaš ni ko ti je došao. Ali ne. Došao si da nas progoniš, zašto si došao da nas progoniš? Šta smo ti krivi? Šta smo ti uradili? Nismo ništa. Ali ne. A ne mi kaže, Savle, brati, on je njegov brat u Hristu od tog momenta. I to je nešto što je predivno. I to je nešto što mogu da urade ljudi koji su doživjeli promjenu. Ljudi koji su doživjeli spasenje u Gospodu Isusu Hristu. Ljudi koji to nisu doživjeli, oni prosto ne vide razlog za to. Ne vide razlog za opraštanje, oni vide razlog za osvetu. Oni vide razlog da odbace nekog, da se oslobode nekog na ovaj ili na onaj način. Ali Božji ljudi, i da je Savle došao da ih progoni, oni bi mu oprostili. Zašto? Zato što su gledali u Gospoda Isusa Hrista. Zato što znaju reči Gospoda Isusa Hrista koje je on rekao na krstu. Oče, oprosti mi, ja ne znam šta radim. I to je nešto što je bilo za prve hrišćane, trebalo bi da je i za nas. Glavna misao, glavna ideja koja je njih vodila zapravo u životu, koja ih je jednostavno terala da žive takav život, jedan novi život u Hristu. Druga važna stvar, mi kada govorimo o biblijskim likovima, ne stavljamo toliko zapravo akcent ni na njih, nego šta Bog radi sa ljudima. I Ananija je došao da bi se Savle napunio Duha Svetog. A zašto? Zato što bez Duha Svetoga pre svega Savle nije mogo ni da se obrati, ni da mu bude ništa jasno. Ali drugo, čovjek ne može da uspješno vodi službu ako nije ispunjen Duhom Svetim. Jer mi znamo, braći i sestre, da Duh Sveti je poslan umjesto Hrista da živi u nama. On je poslan da nas vodi. I ono što je vrlo bitno, Duh Sveti je sveta osoba i osjetljiva osoba na greh. I zato Duh Sveti ne želi da živi u nečemu nečistom. I zato mi moramo da pazimo, da ne žalostimo Duha Svetoga. Da kaže, isto Biblija kaže da ne gasimo Duha Svetoga. Znate kako se gasi Duh Sveti? Kad mi uporno nešto hoćemo suprotno volji Božje. I uporno istrajavamo. To mi Duh Sveti se prosto onda povlači od nas. I to je ono što je žalostno.
Pavle kasnije u svojim nekim poslanicama govori o onima koji su doživjeli brodolom vere, zanemarili su savjest, kaže, a savjest je glas Božji u nama. A kad zanemariš savjest, onda zanemariš i glas i Duha Svetog isto. I zato kažem, treba da pazimo, da živimo čisto, sveto, predano, i to svaki dan. To je ono što se od hrišćanina očekuje. I onda Bog, odnosno Duh Sveti će upravljati naše misli. U Starom Zavjetu kaže, imaj Boga na umu, na svim putima svojim i on će, kaže, upravljati staze tvoje. I zapravo, Duh Sveti čezne, braćo i sestre. On čezne da nas vodi, da nas teši, da nam pomaže u molitvama, da nas vodi u svim životnim situacijama. I onda je jedna vrlo bitna stvar isto je kada se mi ispunjavamo Duhom Svetim svaki dan, a to je zapovijest u Novom Zavetu. To nas neće ostaviti lenje, kako kaže tamo, i neće nas ostaviti pasivne, da ništa ne radimo. I u životu, ali i za Boga pre svega. Nego uvek ćemo naći negdje nešto da možemo ili da posvjedočimo, ili da pomognemo, ili bilo šta. Prosto Duh Sveti će nas voditi da činimo ono što je dobro. Mi ćemo se moliti, mi ćemo svjedočiti, pomagati, propovedati, tešiti ljude, činiti dobra djela, postiti možda, šta god. Jednostavno, Duh Sveti će nas voditi na to. Jer, kažem, ako se ispunjavamo Duhom Svetim, nećemo nikada, Duh Sveti nas nikada neće ostaviti prazne. Dakle, dobro, vidimo ovdje, dakle, Ananije je došao, stavio ruke, Savle, ustao, krstio se odmah, je tako? I šta je bila njegova prva želja? Kada se obratio, kada se sada krstio, jel? Htio je odmah da bude u zajedništvu sa vjernim ljudima, tako? Kaže, i pošto pojede, kaže, okrepi se i bi Savle nekoliko dana sa učenicima koji bijahu, kaže, u Damasku. I odmah 20. kaže, i odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je on sin Božji. Odmah je počeo da govori, odmah je počeo da koristi taj dar koji mu je Bog dao. Nije on tu čekao nešto, čekaj da sazrim, čekaj da, ne znam ni ja, da završim teološku školu, pa ću onda. Ne, nego odmah ono što je dobio od Gospoda, to je davao drugima, tako. I tu vidimo, mi bismo danas to rekli, neke sigurne znake obraćenja, jel? Neko ko sa radošću govori o onome što je doživeo sa Gospodom, neko ko ima šta da kaže. Ali ovo je samo početak, samo nekoliko dana on je bio sa učenicima, sigurno je imao mnogo pitanja, tako? I Bog njega zapravo priprema za jednu mnogo veću službu. Ja ne znam da li on odmah toga baš bio svestan, ili mu je to bilo sve jasnije i jasnije kroz vreme. Ali nema sumnje da Savle, koji postaje apostol Pavle, je bio čovjek velikih ubeđenja. Kad to kažem, mislim na to da kada je verovao da su hrišćani, odnosno sledbenici puta, kako su oni zvali tada, da su to neki lažni vernici, da su to neki ljudi koji samo u stvari prave problem, on je bio tako revan za te svoje otačke običaje i išao da ih progoni čak i u Damasku. Ja ne znam, Damask od Jerusalima je daleko, pogotovo za ono vrijeme. Sad ne znam tačno kilometražu, zaboravio sam te podatke. Mislim da do Antiohije ima oko 500 km, Damask je možda malo bliže, možda 200-300 km. On je išao na konju tamo da nađe te jeretike, da ih uklone jednostavno. Dakle, čovjek velikih ubeđenja, čak i kad su ta ubeđenja pogrešna, nažalost. Ali, sada kada se obratio, on će sa istim žarom da ide da propoveda Hrista kao nekad što je išao da ga progoni.
I prosto on je ostavio uticaj na cijelo hrišćanstvo koje se i dan danas jednostavno osjeća. Kaže da je odmah po zbornicama propovedao Isusa da je on sin Božji. Kad se ovdje kaže da je Isus sin Božji, znate, za Jevreje koji nisu vjerovali, ovo je bilo bogohulno. Jer Isus sin Božji znači da je on utelovljeni Bog. To je ideja koja njima nikako nije dolazila u glavu. Kako Bog može da uzme telo? Nisu shvatili potrebu za tim, jer su bili samo pravedni. Jer gledajući da svoju pravdu utvrde, ne pokoravaju se pravdi Božoj. Kasnije apostol Pavle piše tamo u poslanici Rimljanima u 10. glavi. Oni su utvrđivali svoju pravdu, onako kako su je oni zamislili, a ne Božju pravdu. I to u suštini je problem cijelog čovječanstva i dan danas. Jer ljudi misle, nisam ubio, nisam ukrao, nisam ovo, nisam ono, znači ja sam dobar. Ali nije tako. Mi smo svi grešni i Bog je nešto uradio da bi nas spasio. A ako mi to ne priznajemo, onda će i Bog nas jednostavno da odbaci. Dakle, propovedao je Isusa Hrista da je sin Božji. On to pre nije verovao, ali sada potaknut Duhom Svetim, on to jednostavno govori. I on je ispravno shvatio ono što je Stari Zavet govorio o Gospodu Isusu Hristu, o svemu onome što on, kada prvi put dođe, šta treba da uradi, tako? I sve se to poklapalo sa Gospodom Isusom Hristom, Nazarećanin, kako su oni često puta znali da govori iz prezira, jer kao iz Galileje, iz Nazareta, može li šta dobro doći? A naravno da može, tako. Savle je shvatio da je Gospod Isus Hrist prije svega umro za njegove grehe. I on je to propovedao svima. I gdje je propovedao? Propovedao je u sinagogama. To je bila odlična polazna tačka i vidjet ćemo kad budemo proučavali dalje Pavlov život i uopšte kad idemo kroz dela apostolska, to je bila Pavlova strategija. Pavle gdje god je došao u neki novi grad da propoveda evanđelje, on je prvo tražio jevrejsku sinagogu. Zašto? Zato što tamo već postoje pre svega njegova braća koji nešto znaju o živome Bogu. Drugo, tu su ostali neznabošci koji su prihvatili suštinski jevrejsku ideju o jednome Bogu. Ne odbacili su ono mnoštvo bogova. I to je bila zgodna polazna tačka da se baš odatle počne propovedati evanđelje. I to se pokazalo kao dobro. Jer mi kad čitamo dela apostolska, Pavle je okrenuo svijet na opačke, kaže. Kaže, ovi koji su okrenuli svijet na opačke, kaže, došli su i ovdje, tamo u jednom gradu su se uplašili. Evo, gotovo je, sad će se i ovdje ljudi promeniti. U Efesu, tako reći, ceo grad se obrati. Ovi ljudi koji su pravili idole više nisu imali posla. Nevjerovatno. A polazna tačka je bila sinagoga. Ali ne da ostanu u onome što su oni bili u Starom Zavetu, nego da shvate šta to Bog radi, da Bog sada je nešto novo uradi, da je Bog poslao svoga sina, da je nastupilo vreme Novog Zaveta, ne više Starog Zaveta. I čak kasnije će i hram biti uklonjen, da ni žrtve više neće moći da prinose tako. Dakle, kako god okrenemo, Gospod Isus Hrist je bio centar njegovog i razmišljanja i propovedanja. I to je, znate, kad slušamo propovedi, braći i sestri, tu odmah možemo da napravimo jedan test, kad slušamo različite propovednike, jel? Šta ti ljudi govore? Da li oni govore o Hristu? Šta govore o Hristu? Da li žele njega da uzvise? Da li žele da u njemu najave spasenje koje dolazi od Boga? I samo u njemu. Ili nešto drugo oni možda žele. Kako zaista možemo prepoznati da li neko govori istinu Božju? Da li propoveda Hrista? U suštini. Naravno, govori o drugim stvarima,
U propovedi ima mnogo sporednih stvari, ali ključna stvar. Ja kažem puno, mi govorimo o Pavlu, ali mi ne govorimo o Pavlu večeras. Mi govorimo šta Bog radi kroz Pavla. Bog je u centru našeg propovijedanja. Ono što Bog radi. Ono što je On sam o sebi objavio. Ne naše ideje. Ne naše misli, ne ono što bi nama odgovarao. Nego ono što Bog radi. Tako da, kažem, danas pogotovo, i na internetu svašta možete da čujete, i po raznim crkvama dolaze različiti propovednici i onda pričaju razne stvari, pričaju možda neka svoja iskustva, te su imali snove, te su imali vizije, te su imali ovo, te su imali ono. Znate šta? Ja neću da sumnjam ni u čije iskustvo. Ja ne mogu da znam šta Bog s kim radi. Ali jednu stvar mi ne smemo da dozvolimo. A to je da neko dođe i da priča da njegovo iskustvo koje je protivno Bibliji, on recimo ovdje proglašava da je vrlo bitno. Oprosti, nama nije bitno. Možda ako je tebi bitno u redu, ali nama nije bitno. I u prvom veku slična stvar se dešavala, braći i sestre, i zbog toga je crkva u početku izmislila ona pisma preporuke. Jer su razni propovednici kružili i razni ljudi koji nedoučeni ovakvi i onakvi su išli i braći su ih prihvatala jer su dolazili iz drugih gradova. To je bilo uobičajena stvar, gostoprimstvo je bilo velika i važna stvar kod hrišćana prvog veka. Trebalo bi da je i danas. I jednostavno su ih prihvatali. A onda su ti iznosili razne priče, iznosili su razne kao objave navodno, kako njima Bog rekao ovo ili ono, objavio ovo ili ono, to je bilo u suprotnosti onoga što suštinski Biblija govori, je tako? I onda su apostoli i ostale starešine moraju da osmisle način kako se zaštititi od tih lažnih učitelja. Dakle, ako neko nema pismo preporuke, ako ga nije poslala njegova crkva koja ga dobro poznaje, ne može da propoveda u toj crkvi kada ode negdje usput. Završena priča. Nešto slično i mi praktično, pre svega uglavnom znamo ljudi koji nam dolaze, a drugo, kad neko prvi put dođe ovdje i ako mu damo da nešto kaže, prva stvar koju treba da kaže jeste njegovo svjedočanstvo. Da vidimo da se on ušto obratio. Vidimo on svjedočanstvo. Ako nema svjedočanstvo, onda ništa. Tako da, vraćamo se sada ovdje, malo smo se udalili od teme, vraćamo se ovdje, ajde da kažemo, apostolu Pavlu. On je propovedao da je Isus sin Božji, ali nemojte misliti da je on sada, zato što je imao to tako nevjerovatno iskustvo, da je sad samo o tom pričao ljudima. Sigurno jest. Ali on je, braći i sestre, mi moramo shvatiti da je on iz pisma govorio. I znate, u sinagogi je, kada je dođete u sinagogu onog vremena, obavezan deo je bio čitanje Svetoga pisma. I onda se govorilo na osnovu tog teksta. I onda on kao gost kome bi dali reč, tako, bi morao da drži se tog teksta, barem donekle, dok je propovedao. I on je iz pisma, iz Starog Zaveta propovedao Gospod Isusa Hrista. I to je ono što je zanimljivo, imamo Novi Zavet. Ja bih rekao, nama je mnogo lakše da propovedamo. Apostoli su propovedali iz Starog Zaveta Hrista, braći i sestre. Ali međutim i u Starom Zavetu imamo nevjerovatna proročanstva koja su se ispunila i to su oni naglašavali. Tako je Pavle njima dokazivao, kaže da je ovaj Isus jeste sin Božji, tako. Upućujući ih, vjerovatno, kao što i sam Gospod Isus Hrist kaže, počevši od Mojsija, preko proroka,
pokazivao im je sve šta je za njega pisano u pismu. Počevši vjerojatno od 1. Mojsijeve 3.15, gdje imamo, gdje govori da će seme ženino stati zmiji na glavu. Tako da, kažem, Pavle je na osnovu toga više ubeđivao, a ne na osnovu tog čuda, nevjerovatnog iskustva koje on imao. Gotovo da niko nije imao tako obraćenje. Ako bismo proučavali obraćenja apostola Petra, Jakova i Jovana, pa su oni jednostavno pošli za Hristom, videći nešto posebno u njemu i kroz vreme su shvatili ko je on. Nisu ništa posebno doživjeli. U tom smislu nekako čudno obraćenje. I kaže nam ovdje dalje, kaže, svi koji su ga slušali divili su se i govorili, nije li onaj što je gonio u Jerusalimu, onaj koji spominja po ovo ime? A ovdje zato dođe da ih povezane vodi ka glavarima sveštenički. Svi se čudili, pa čekaj, mi znamo, on je zbog nekog drugog razloga došao, šta se desilo sa ovim čovjekom, jel? Ali gledajte dalje šta kaže. A sad se kaže, većma siljaše i zabunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos. Kad kaže da se on silio, u smislu da sve više demonstrirao, to jeste Hristos. Šta god vi mislili, koliko god vi bili zbunjeni, da to jeste Hristos. I nabladavao ih. Jer gledajte, braći i sestre, ja sam prošli put govorio da je smrt Stefana imala veliki uticaj na apostola Pavla. Znate li koliko je on govor održao prije nego što su ga pogubili? On je ima u tom govoru sve iz Starog Zaveta dokazao i da ne mogu nikako biti u pravu. I koliko se god oni trudili, kaže, nisu mogli da stanu na suprot mudrosti i duhu, odnosno svetom duhu koji je govorio iz njega. I onda su ga jednostavno nisu mogli da ga trpe i zato su ga ubili. Ali, realno gledano, nisu imali nikakav osnov, nisu imali nikakav dokaz, nisu imali nijedan argument, svi njihovi argumenti su bili pobijeni. Pavle je slušao taj govor isto, ali držao haljine oni koji su ubijali Stefana. Što smo rekli prošli put da to bi značilo jedno te isto. Držati haljine onome ko ubija ili ubijati, to bi značilo isto. On je pristao na njegovu smrt. Ali ovdje on sada na isti takav način dokazuje ovo je Hristos. I oni ne mogu da stanu nasuprot njegovoj mudrosti, ne mogu da stanu nasuprot tom istom duhu svetom koji sada govori kroz njega. Zato kaže da se ovdje Pavle sili. Ne u smislu da se on sili ovako nekim ili da je, nemam pojma, išao kroz ulicu šepureći se, nego prosto dokazivao je. Tako da su svi, oni koji su bili neverni, oni su jednostavno bili zbunjeni. Ali verni naravno da nisu bili zbunjeni. Ja sam siguran da ona braća okolo, da su samo gledali i da su se divili. Šta je to Bog uradio? Od čovjeka koji je bio progonitelj. Da ovako čovjek govori. Da se toliko osjeća da je Duh Sveti u njemu. Da toliko poznaje dobro pisma. Da jednostavno nadvladava sve. Da ne može niko jednostavno da mu stane na suprot. Jedna stvar je uvijek zanimljiva, da kada neko propoveda, svi slušaju istu reč, a ta reč ne djeluje isto na svaku osobu. Jer na nekoga djeluje, ne znam, možda umirujući, a drugoga uznemirava. Neko je to rekao, ne znam, ako stavite onu nepečanu ciglu na sunce i stavite maslac, cigla će se stegnuti, a maslac će se rastopiti. Znači, potpuno drugačije dejstvo će sunce imati, da je to sunce svojom vrelinom djeluje, i na jedan i na drugi materijal. Ali materijali su drugačiji.
tako i onda. Ako neko dođe u crkvu i sluša propoved i ne razume ništa, to nije zato što je propoved komplikovan. Ne može da bude. Znate. Ja kad bi htio veriti, ja mogu jako da iskomplikujem propoved. Da upotrebljavam tu neke termine, da zbunjujem ljude, da... Ne znam ja šta. A šta od toga će se? Od toga ima kakve koristi. Pavle čak i nasuprot. On je mnogo da filozofira, znate. Jer on je bio i veliki teolog i poznavao je čak i grčku kulturu i njihove pesnike i pisce i on nekad ih je čak navodio u nekim određenim situacijama. Ali on nije, kaže, on je jednostavno propovedao evanđelje. On nije htio da izgubi silu krst Hristov. I to je ono što je karakterisalo apostola Pavla. Vrlo, zapravo na jednostavan način. Zato kad kažem, kada se govori, kada neko dođe nadahnuto govori i neko to ne razumije, nije zato što je propoved komplikovan, nego zato što neko još uvijek ne veruje. Jer ako ne veruješ, ne možeš jednostavno da razumeš. Jednostavno, postoje ljudi koji se još uvijek nisu pouzdali u Hrista i ne razumeju propoved. I pogotovo ne vole one teške teme koje moraju da se govori. A to je greh, recimo tema greh. Greh nas razdvaja od Boga. Ali Bog nije neko ko juri sada grešnika da ga kazni. Tako obično ljudi imaju ideju i zato i beže od Boga. Bog želi da spasi. Ali ako ti stalno bežiš, onda i nećeš biti spašen. Ono dalje što se dešavalo, znate što je ovo zanimljivo? Ovo je prve 3 godine delovanja apostola Pavla, što mi sada ovdje proučamo. I to ćemo sada da vidimo ovdje. Kaže 23. stih i dalje, a kad se navrši podosta dana, to podosta dana vidit ćemo koliko je, dogovoriše se Jevreji da ga ubiju, kaže. Ali Savle doznade njihov dogovor. A oni čuvahu vrata dan i noć da bi ga, kaže, ubio. Jednostavno, on je propovedao, nije odustajao i on je njima jednostavno dosadio i nisu htjeli više da ga podnose. I kad kaže ovdje podosta dana, kažem, radi se o vremenskom periodu oko 3 godine. I kako sad to znamo? Ponovo moramo da se povežemo sa onim što apostol Pavle piše u poslanici Galatima. Prva glava 15. do 19. Stih, pogledat ćemo ponovo, kaže, a kad bi ugodno Bogu, koji me izabrao od utrobe matere moje i prizvao blagodaću svojom, da javi sina svojega u meni, da ga evanđeljem objavi među neznabošcima. Odmah kaže, ne pitah tela ni krvi. Među neznabošcima, on je shvatio da je on jedan poseban apostol za neznabošce. Prvo to vidimo ovdje. A drugo kaže, nije pitao tela ni krvi. Drugim rečima, njegovi rođaci su bili protiv onoga što on govori. Možda njegov otac, njegova majka čak. I mi znamo, Gospod Isus Hrist je rekao da kada njega verujemo, kada njega sledimo, da ćemo imati suprotstavljanja u sopstvenoj kući. Od najbližih. Ali on nije pitao tijela i krvi šta oni misle. Jer je doživeo Hrista. Kaže, niti iziđoh, to smo već govorili, niti iziđoh u Jerusalim starijim apostolima od sebe. Time on dokazuje svoje apostolstvo. Bog je njega pozvao, jeste na kraju. I kaže tamo u prvoj Korinćanima kao kako nedonošće. A nema veze. Bog je odlučio na taj način da ga pozove. Nije otišao, kaže, starijim apostolima od sebe, nego otidoh, kaže, u Arapsku, to jest u Arabiju. I kaže, opet se vratih u Damask. I mi tu vidimo da u tom nekom periodu, pre nego što su htjeli da ga ubiju, negde oko, kasnije kaže, a posle toga na 3 godine iziđoh u Jerusalim, odnosno nakon 3 godine, u Jerusalim da vidim Petra i ostadoh u njega 15 dana. A drugoga od apostola ne vidjeh osim Jakova, brata Gospodnjega. Dakle, dok nije došao u Jerusalim prvi put i dok nije video apostola Petra i Jakova, drugi apostola čak nije ni video,
oko 3 godine je prošlo. Šta je apostol Pavle radio te 3 godine? Propovedao u Damasku, odlazio u Arabiju, očigledno, on ne piše, Biblija nam ne govori mnogo o tom, ali izgleda da ga je Gospod pozvao tamo u jednu službu. Izgleda da ga je Gospod tamo poučavao, da mu se kao vaskrsi ponovo javljao i pokazivao mu stvari. I zato ima dokaza koliko god hoćete. Jer, na primjer, kada apostol Pavle govori o večeri Gospodne, on kaže, od koga je on čuo? Mogu naravno da čuje od učenika ovih tamo u Damasku, ali on ne kaže da je od njih čuo. Da primih od Gospoda šta? Kaže, ja primih od Gospoda. Gospod je njega poučavao. Vaskrsti. Kao što se pojavio pred onom dvojicom koji su išli za Emaus, kao što se pojavio 11 koji su bili zaključani, kao bez obzira. Gospod je njega poučavao. I to otprilike neke 3 godine. Baš kao i oni apostoli što su za njim išli oko 3 godine. Da li to bilo svaki dan, da li nije, to ne možemo, ne znamo te detalje, naravno. Ali sasvim dovoljno. Apostol Pavle jeste pravi apostol. I on je od Gospoda jasno dobio. Ni od jednog čovjeka. Ni od apostola, ni od onih učenika u Damasku, niti od bilo koga. Gospod ga je jasno pozvao u posebnu službu, tako. Tako da, njegovo znanje evanđelja nije bilo, braći i sestre, bez iskustva susreta sa Hristom, viđenja Hrista. Nije bilo zasnovano na nekim pretpostavkama, nego na sigurnom saznanju dobijenom od samog Gospoda Isusa Hrista lično. To je ono što je vrlo bitno da znamo i da zapamtimo što se tiče apostola Pavla. I kažem, on je potpuni apostol i dobio je potpuni autoritet od samoga Gospoda. I, dakle, odlazio je u Arabiju, vratio se i sad došao je taj moment kad su htjeli da ga ubiju. Postoje se pitanje zašto bi neko htio da ubije Božjeg čoveka koji govori istinu. A to smo već mnogo puta dokazali i ja verujem i nadam se da smo i na svojoj koži osjetili da kad smo govorili o evanđelju da nas ljudi baš nisu voljeli. Tek kad su uzverovali, onda su shvatili šta su radili, koliko su grešili. A drugo, kada se propoveda evanđelje, braći i sestre, tamo se razobličava greh i donosi, znate, evanđelje donosi razdor. To je sam Gospod Isus Hrist rekao. Nisam došao da donesem mir, nego sam došao da donesem mač. Došao sam da rastavim oca i sina, majku i kćerku. Zašto? Zato što će, kaže, ustati 2 protiv 3 i 3 protiv 2, jer će 2 verovati, 3 neće ili obrnuto. I koliko god hoćete imati takvih podela po porodicama. Jedni veruju, drugi jednostavno ne veruju. Ljudi neće da napuste ustaljena grešna mišljenja, ustaljena grešna ponašanja. I onda kada ih ovi koji veruju upozoravaju na to, ljudi to jednostavno dorekle trpe, onda više neće. Pa onda šta rade? Prvo besne, pa taj bes raste, pa onda počnu da prete, a pretnja prerasta u ubijstvo. I došao je taj moment, oni su se dogovorili da ga ubiju. I, međutim, apostol Pavle je saznao za tu urotu, ja, koju su mu spremili i uspeo je da pobegne od toga. Zapravo, vjerojatno sam ne bi ni uspeo da mu nisu pomogli braća, učenici, jer kaže ovdje, 25 stiha kaže, a učenici ga uzeše noću i spustiše preko zida u kotelici. Dakle, sigurno sam ne bi uspeo. Ovo je bila saradnja. Koji su bili neki ljudi za koji bi neki danas rekli nisu poštovali vlast, pa su protivno onome što je car. I to ovdje se radi o caru Areti, koji je također htjeli da ubije. Vjerojatno su ga Jevreji oklevetali. Od njega i apostol Pavle piše u 2. Korinćanima o tom
događaj. Neću to sad da čitam, ali tamo u 11. glavi 32. stih i dalje. Car Areta, kaže, nautejski car, je hteo da gubi, ali su ga braća spustila i on jednostavno pobegao odatle, tako. Nije uspeo da ga ubije. I tek tad, on je zapravo otišao u Jerusalim i tek tad je video apostola Petra i Jakova i ko zna kad, kasnije se upoznao sa ostalim apostolima, tako. I pazite, 3 godine, koliko već događaja. Evo mi smo u Hristu, neki smo 20, neki 30 godina, neki možda i duže. Koliko puta su nas htjeli da ubiju za tih 30 godina? Zato što verujemo u Hrista. Baš nešto i nisu, ili bar ne znam, možda nismo čuli. Ali evo, Pavle je već u prve 2-3 godine došao u vrlo ozbiljnu situaciju, jel tako, čak da bude ubijen. Zašto? A gdje Duh Sveti, braći i sestre, silno radi, tamo dolazi do najvećih protivljenja. I zato se to i desi. Pogledat ćemo još ovdje za večeras. Kaže da je apostol Pavle otišao u Jerusalim i tamo je hteo, kaže, da se pribije učenicima. A šta se desilo? Pa svi su ga se bojali. Jer znaju tamo kako je on progonio. Nikomu nije verovao. A onda Varnava stupa u akciju. Čovjek koji je nazvan sin utehe. Neko ko je blago srce. Ko je smeo da dođe, da se sastane sa njim, da razgovara sa njim i da vidi da je on stvarno doživio spasenje. I onda šta ima veze što je bio progonitelj? Uopšte nije bitno šta je čovjek bio ranije. Ali sad je nešto drugo. Takvi ljudi nam trebaju, braći i sestri. Takvi ljudi nam trebaju u crkvi, koji će znati da uteše. Ljudi koji će znati da prime ljude unutra, je li tako? Znamo kasnije da su njih dvojica i išli zajedno i da propovedaju i na prvo misijsko putovanje, je li tako? Išli su da evangeliziraju svet. Varnava ga je uzeo, doveo ga je pred apostole, predstavio ga je, rekao je šta se desilo, rekao je da je video Gospoda Isusa Hrista na putu. Jedno su ga i ostali apostoli prihvatili, tako. I naravno, Pavle opet nije imao mira, nego je opet svugde po Jerusalimu propovedao Hrista, tako. I kaže, ulazio i izlazio slobodno, kaže, propovedao ime Gospoda Isusa Hrista. Zamislite koji je to bio šok za one koji su njega poslali da ide da hvata hrišćane, sada on propoveda Hrista. Kako su oni to doživjeli? Sigurno kao izdaju, možda još i gore. Ali uglavnom, Pavle je slobodno propovedao. I kaže, i govoraše i prepiraše sa Grcima. Kaže, a i oni gledaju da gubi. Koji Grci? Ovdje moramo da shvatimo, ovdje se ne radi o Grcima, nego se radi o Jevrejima koji su došli iz dijaspore, odnosno iz Grčke u ovom slučaju. I mnogi oni koji su ostali, kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada se formirala crkva, i oni koji su ostali, koji su se kasnije razbežali, su bili baš iz dijaspore. Jer to je bio Božji plan da bi se tako evanđelje širilo dalje. Mnogi od njih su tu bili i oni su htjeli da se raspravljaju. Ne zaboravimo da je i Pavle Jevrej iz dijaspore. On nije tu Jevrej lokalni. On je Jevrej iz dijaspore. On je iz Tarsa, iz današnje Turske. I kaže, i oni su gledali da ga ubiju. Oni koji su ubili Stefana, mnogi od njih su isto bili ti Jevreji iz dijaspore. Naravno, bili su i ovi lokalni. Tu. Kaže, i šta se desilo? Braća su razumela
da je on u nekom smislu kao jedan problem, da kažem tako. Jer kaže, a kada razumeše, braća, svedoše ga u Cesariju, kaže, i otpustiše ga u Tars. Jer oni su nekako naši neki način, neki mir. Znači, oni koji su pobjegli, pobjegli su. Ali crkva je ostala, crkva se skupljala, a Pavle je ovdje bio neko ko sada ponovo uznemirava duhove, previše. I oni shvate i kažu, bilo bi dobro, Savle, da ti ponovo odeš u svoje rodno mjesto. I apostol Pavle i tamo propovjeda, premda o tome Julija malo, tako reći, ne govori, ali možemo da shvatimo i naslutimo kada čitamo određene tekstove. Kaže, a crkve po svoj Judeji, Galati i Samari bijahu na miru i napredovahu i hodjahu u strahu Gospodnjem i umnožahu se utehom Svetoga Duha. Kada je otišao Pavle, jer Bog ga priprema za nešto drugog, da ide, da se pojede neznabošcima, crkva je ponovo mogla da na određeni način napreduje, da bude, pre svega da bude u miru, kaže, da napreduje, kaže da su hodali u strahu Gospodnjem i da su se umnožavali utehom Svetoga Duha, tako. I možda meni je to malo zanimljivo, da su crkve bile sada na miru, ali to nam govori o karakteru apostola Pavla. Koliko je on bio nezaustavljiv, koliko je on bio beskompromisan u svojim stavima. Ono što sam na početku rekao, kada je progonio, progonio je. A kada je propovedao Hrista, propovedao je. I kažem, evo, vidjeli smo samo prve 3 godine njegove službe. On takav kakav jeste, on sa nekim svojim saradnicima, kaže, okrenut će svet na opačke. Neka Gospod podari nama i silu Duha Svetoga, i mudrost, i razum, i snagu, da možemo i vi, braći i sestre, sa takvom silom da idemo, da govorimo evanđelje. I neka zaista svako od nas prepozna šta mu je Gospod dao, kakav mu je dar dao, da bi se tim darom služio. Jer onaj dar koji ti Bog dao, to ti najbolje da time radiš. Tada ćeš najbolji plod doneti Gospod. Evo, Gospod, vidimo kako je koristio Pavla, kakav je dar njegu dao, ali neka Gospod neka pokaže njama svakome kakvim darom mi treba da služimo. Gospod neka se blagoslovi, neka vas vodi i neka bude blagoslovljeno ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.